Assalamu alaikum. Alışta görsen de Hamza'nı kimler koldap geldi ya Kırgız'dan? Assalomu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Dostlarımızla sohbet yapıyoruz. Atakul birimlikte hareketlegen fond var bizde. Mümkünçülüğü çekilgen jaranlar. Oşo fondun jetekçisi men. Bizde kaydıgar qarap tura almadık. Oturup ошол Hamza'nın ошо кичине болсо дагы биз салмыбызды кошойлу. Биздин да жардам istейсин. Şu Allah bir Allah şifasını berip şu sebepler ol sakayıp ketsin dep otura alбай geldik uka. Ana taplaka şunu videonu boluşça tapşırıklarınızlar көп аябай. Бүт жөнөтсөңүздөр үйүндө 6 саны аман жаткан балдар бар. Бир жакшына чуркап жүргөн кишилер бар. Ошолор үлгүгү катары ошолор келип 500 сом болсо да 50 сом болсо да берип кетсин деп үмүттө келдик. Мен Караалжан айылынан келдим буйгаданчы. Ушунда атайын келип, şu elge кичине стимул болуп, şu бала жакшы болуп кетсин деп алыстан келгенибиз ушул болду. Үйдө жатып туралып атып чындыгында анчы. Şu бала жакшы болуп кетсин. Şu Hamza Allah şifa ver. Şu жакшы болуп кетсин. Атасын кайдыгер карап тура албай келдик. Кетиптир да. Ушул кичине bir 13 000 акча чогултуп элек ушуну bir кимге тапшырып коелу атак? Atası var mı? Kuşlar ben get. Atasının ordunda kaldı. Atasının borborga sırasını çakırıp hazır jönöttük. Uçup ketti. Bu yerde ökül özüm. Bir tuğan bacasım naçke. Hazır kassa uçulacak. Kança summa? 13 000. 13 000. Kassa kabına amanatlı beri otal. Tolkunlandım keşiresler. Altı sani aman oturup şu yerge katan basıp kel almadınızlar. Kevrinizler. Buna kimler geldi körüp alınızlar. Körüp alınızlar mı? Bular kimler, sizler kimler sizler? Bularga kanday takdir verdi, sizlerge kanday takdir verdi. Altı sanыңızдар aman turup şu yerge kadam basıp kevrinizler kelip koyup oldunuzlar. Kelsеңizler болот эле. Бирок Allah razı olsun, Embank'tan bolsa dağı elektronlu kotorduğunuzlar. Ben aytayın degenim tuра түшүнүңүздөр. Толкунданып атам. Ар кимге аргандай тагдыр берет экен да. Мына булагаларыбыз ар кимиси аргандай. Кебири туаса коляскада отурушу мүмкүн. Кебири канча бир убакыттан бери коляскада отурушу мүмкүн да. Бул оңой эмес, оңой эмес. Кебир адам төшөктө жатат, ал ушундай коляскага отурууну эңсейт да. Kevir adam var, kalyaskada oturat, putu menen baskısı kelet da. Kevir adam putu menen basıp jüröt, velosipedi yok. Velosipedke jetkisi kelet da. Kevir adam velosiped teğip jüröt al, mataskel teğip jürgön adam maşinaga jetkisi kelet. Ar kimdin eңсөөсү ар кандай да. Mına ушул кишилер, ушул жоон топ бардыгыбызды дагы ойготор иншалла. Уктап жатпаңыздар. Азыр ушул видеону көргөн болсоңуздар максималный таркатып тиги экранга койгон Embankка болгон көңүлүңүздөрдөн чыккан акчаңыздар которуп бериңиздер иншалла. 170 миллион биздин колдон келе турган сумма. Колдон келе турган сумма. İnşallah. Allah razı olsun sizden. Elden aylansa olur. Elden aylansa olur. Elden aylansa olur. İkinci 170 milyon çoğulsak da bulat özneyiz. İnşallah. Anı da kılavuz kuda kalası inşallah. Musulman kim eken büyük günde görsöp turatma bir tuğanlarız musulman ушундай болот. Бири-бирибиздин башыбызга оор күн келгенде жападан жабышып барыбыз жапа турмак болуп алган ушундай болот тугандар. Ошон үчүн агаларыбыз айткан сөздөрдүн барында жан бар. Bir akıl kalça özünüzдөр ойлонуп коюңуз. Allah razı olsun. Akalar, geceler. Allah Teala sizlerge daha ömür versin. Kensoluk versin, güç kuvvet versin. Inayım şu ağalarız, gecelerimiz. Bugün kanday ağalda kelgen bolsa, ahirette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen 6 sani aman, sakalar bile çok olunu nasip kılsın. Hamza bile çok olunu nasip kılsın. Rabbena atina fid dunya hasenat ve fil ahiret hasenat ve qina azaban. Rahmat. Allah razı olsun. Atak bol. Daha bir sene uçup verdi men özüm.